Mula jegeglo ngai beli starter jatuh hati lo. Mula manis lo kenyam adi ngelangenin beli takut cara pidan sakit hati disubane ilo buen tekamai apang tusing buen gelek-gelek di sisin kalangan yang kesna sing hitungan apa-apa kadirasa dakin gigi merasa coklat sakit jan keto jani rasa yang sing nyelapang mecah plaga di pengkolan ilo nanjen beli susu ane putih lo nanjenin beli nasi lalapan dada apa paha pang bisuun dadi tukang gambel nih beli cara kabel uku dan cenik ngai ilo lala jani cegot ilo pasti ilo ngap naik ilo basu perlu sangkol ilo aja unik pangsing salib di pengkolan sangkol ilo kau kegadok jas ton cenik kau adokan nanjen beli susu ane putih lo nanjenin beli nasi lalapan dada apa paha pang bisuut dadi tukang gambel nih beli cara kabel buku dan cenik-ceniknya ilo lala jani cegot ilo pasti ilo ngap naik ilo basu perlu sangkol ilo aja bulit pangsing salib di pengkolan sangkol ilo kau kegandong bias ton cenik kau adokan
buka kene. Apa masih kuangan bayuan tiang muda dadi kekene. Sebilang ngelah tunangan restate megatin tresne abulan 2 bulan lantas pegat di jalan. Yen sing plai bang timpal tunangan tiang ane megatin tresne. Ada dogen dadi kerana ngae unduke buka kene. Apa kaden kuangan tiang dadi nak mani serasa musuhin anak bajang bajang mekejang. Apa bersama sebang tiang ngai nak lo sing nau. Apa bersebocok goban tiang ngai nak lo sing juari. Sing plai bang timpal tunangan tiang ane megatin tresne. Ada dogen medadi kerana ngae unduke buka kene. Dadi nak mani serasa musuhin anak bajang bajang mekejang. Apa bersama sebang tiang ngai nak lo sing nau. Apa bersebocok goban tiang ngai nak lo sing juari. Metunangan aja dewe
selan apalah karka seselang ento tua mula perjalanan hidup karma iraga aneh pidan jadi marah kerasa yang tetap jalanin ngali jatah ben manis yang nepuk timpal mausaha lebihan sekalian iraga ada pesan to sangat iriana kamu main ngaba orta nyambatang aneh boya-boya apa mengejar anaknya percaya lemah petang megai ngalih pengubah jiwa jani ngelah mani telah tetap bersyukur ampuraya lo konten nyidang maya sen ilo ngulang ang isen basah dirasa mengasakan angin nawang buat nyidan karmane nyansan ngalungan itu beli sanggot ngai nang ilo makanya sabilang wai timpal mausaha lebihan sekalian iraga ada pesan to sangat iriana kamu main ngaba orta nyambatang aneh boya-boya apa mengejar anaknya percaya lemah petang megai ngalih pengubah jiwa jani ngelah mani telah tetap bersyukur ampuraya lo konten nyidang maya sen ilo ngulang ang isen basah dirasa mengasakan angin nawang buat nyidan harmane nyansan ngalungan itu beli sanggup ngain nang ilo makanya ampuraya lo konten nyidang maya sen ilo mulah ang isen basah dirasa nungan sekal angin nawang buen pidan harmane nyansan ngelungan itu beli sanggup ngain nang ilo makanya sabilang wai
Sebab yen ingetang sakit yen tuturang unduk ke tepukin tiang beli ngajak adi mekuranan bepasti tain meuyutan cara meong ngajak cicing jani memusuh bin mani metimpa yen ada ngomongan yen ada ngiriang debah sangat sepedang ngai iraga memanas ngemasin raga mepalasan pele besele dadi siu ulian munyi uang raga di kalangan kupingi bal-balan kai tu sing enak makan lemah pedang di goban nganahan tu sing jema kejang lo anak kemwani belan dini di tu memitra de orang ilo tu sing jema kejang lo anak kemwani bengkong lemane mekuli padang ne melali anggon ngilang anginu hati ada ngomongan yen ada ngiriang debah sangat sepedang ngai iraga memanas emasin raga mepalasan pele besek dadi siu ulian munyi uang raga di kalangan kupingi bal-balan ngai tu sing enak makan lemah pedang di goban nganahan tu sing jema kejang lo anak kemwani belan dini di tu memitra ne orang ilo tu sing jema kejang lo anak kemwani bengkong lemane mekuli pedang ne melali anggon ngilang anginu hati tu sing jema kejang lo anak kemwani belan dini di tu memitra ne orang ilo tu sing jema kejang lo anak kemwani bengkong lemane mekuli pedang ne melali anggon ngilang anginu
Kabus kebosan lahar gonong agunge nu kebusan kena bali rikala dising nu disisen bali ulian peleh beli padidi dasiran angin di bator kinta mani ngingatan kena raga nadi mejani subeng halah hendawa balik milih nak muadi medasi dan mula saja beli campahkan adi sing bisa beli ngaji yang resna mejani mara bali merasa kehilangan diolah sadi mewali kaljumunin bali yang nadinya mewali mai kal sayangan kal tresnain bali sing kantia di menyakit hati siran angin di bator kinta mani ingatan kena raga nadi mejani subeng halah hendawa balik bilih nak muani medasi dan mula saja bali campahkan adi sing bisa beli ngaji yang kesna mejani mara bali merasa kehilangan diolah sadi mewali kaljumunin bali yang nadinya mewali mai kal sayangan kal tresnain bali sing kantia di menyakit hati jalan ke pelaminan kaljumunin bali yang nadinya mewali mai kal sayangan kal tresnain bali sing kantia di menyakit hati sayangan kal tresnain bali sing kantia di menyakit hati sing kantia di menyakit hati mejani adenan subuh gantung diri melalui kegianyar daang sap bali singgah di Bitra
rasakan bali tresna. Yen lali ke kuta dan sahabat singgah di legian tresnan beli mula saja sing ada kenangan pelalian kalaja ilo melali uliku tenekel seminya tresnan ilo kagisi beli yening mula saja ilo anya. Ngajak beli aneh jani ilo sing salah pilih. Ngajak beli aneh jani ilo sing salah pilih. Semut api gejalaku mulai takut mani takut buin salah pilih. Semut api gejalaku mulai dalam takut ngajak beli aneh jani ilo sing salah pilih.
Niki wenten cerita Rahwana lan Dewi Sinta Hulian rasa tresna ngemasin nepokin sengkala Nanging Dewi Sinta subagelahan sang Rama Sang Rahwana tu sing trima Naiban cinta ke alengka Rahwana Raja raksasa Nanging tresnane tulus kapinin Sinta Bukti tulus rasa tresna Diastun bekas sang Rama Rahwana tulus ikhlas nerima Sebab ngeleng Dewi Sinta Kebisa ngajak sang Rama Terlanjur ikat janji suci Nyalanan tresna hidup semati Rahwana rela korbankan tahta dan nyawa demi memperjuangkan rasa tresna. Mula saja Rahwana sing sebagus Rama yang soal tresna Rahwana lebih setia. Serta tenole di gobol Diastun raksasa pada ngelah tresna korbankan tahta dan nyawa demi memperjuangkan rasa tresna. Mula saja Rahwana sing sebagus Rama yang soal tresna Rahwana lebih setia. Serta tenole di gobol Diastun raksasa pada ngelah tresna. Mula saja Rahwana sing sebagus Rama yang soal tresna Rahwana lebih setia. Serta tenole di gobol Diastun raksasa pada tresna.
bunga. Ngantosang kabar beli saya, beli di JIB, beli ngudang ibi, adi sing makabar. Bara bangun beli kepupungan, sagetang aisu behilang, beli jumah ibi, sori adi, beli sing mangkabar. Firasat yang berapi-api, curiga tekan beli, itu bermain hati. Maafkan, beli tuh sing kalbani, macam-macam di sisi, dua adi di haten beli. Salah paham, tuh karena beli sing mekabar. Maafkan beli adi sayang, dan mani dah sampai terulang. Firasat yang berapi-api, curiga takkan beli, itu bermain hati. Maafkan, beli tuh sengkel mani, macam-macam di sisi, dua adi di hati. Firasat yang berapi-api, curiga takkan beli, itu bermain hati. Maafkan, beli tuh sengkel mani, macam-macam di sisi, dua adi di hati. Firasat yang berapi-api, curiga takkan beli, itu bermain hati. Maafkan, beli tuh sengkal bani, macam-macam di sisi, dua adi di hati beli. Rikala sinar suryane suban cabadao, ini bali padidi ketimpalen arak api. Ibi beda nunggu yang beli menghayalang adi ada dini. Ketimpalen gitar bolong beli menghibur diri, mencoba melupakan kenangan beli jadi. Hiasun sulit buat beli, beli harus hadapi semua ini.
semua ini. Jangan curiga, belikan adik, pasti ada main di Duren Bali. Mulai magalo, subat kagak beli. Udah soleh pesan laksanan adik. Selesai kewan otaknya kisi-kisi. Dan bani akan beli, nyari orang sinyale jelek gati. Sana konang nento ane nelpon lagi. Pragar start norahan timpal adine. Yen engkau timpal lo apa mani, adi jujur orang yang nak wani. Jangan curiga, belikan adik, pasti ada main di Duren Bali. Selingkuh ne pasti tunangan dia ngeselingkuh. Ketara SMS ne sayang-sayang. Selingkuh ne jani tunangan dia ngeselingkuh. Ne jani dia ngepedeh sing terima tunangan tiangnya. Selingkuh tunangan tiangnya.
sing terima tunangan tiange selingkuh tunangan tiange selingkuh ne pasti tunangan tiang selingkuh SMS ne sayang sayang